تماشاوان هجا بهتر لسر و مجاره امی راوستن ما میوانداریا برز زهیر علی چالاکوان سیویل ده کومبونا جواکا سیویل یا عفرین ده کریه برز زهیر دم باش سپاس جبو بشتربوناته ده و دم داویه ده گلک بحثا وگرا در بدر و پنابرین کرد جبو عفرین تکرن توجی وکو چالاکوان کی سیویل تراوش عفرین دشو پینی و تبخوجی خلق عفرینی ام دخوازن داوین آگاهی و زانیاری لسر پیلا وگره تو بدیمه اف در بدر و پنابر چاوا در باسی عفرینی دبن چاوا ودگرن سپاس جواره بری حرتشتی جار کیرا سپاس جبوی من سرف مجاره دسکنن مجاره کی پروپر گرینگ جبوی گل مال عفرینه طبیج روجا حجده آزار ده حزر و حجدان ده مثلا وگره نسکنیه لیک دم یک جارنا یعنی کم دبه یک جارنا زیاده بلند دبه خلق عفرینه به هر کس چاوی خو لملک خواه لمال خواه کس ناخذر دروی آخا خو بمینه یعنی و جبرگو یعنی به هزاران سالان وره باو کاله مبو او جیانو او دشت و او نوال ما بله چاوا ودگرن ما مستاذ زهير او در بدر و پنابرین کو يعني دوی دم ضاوي ده قالك بحصه بالدهان مالبات تمام بحصه تمام راست تابي ندن رين هبون يعني دست بكده نرينك هبو خلق دهات خاباندن انه كسب نگرن اما وج عفرين رزگار بكن اما نظام چه بكن يعني وقت تشتي فرنگي ايرو خلق ما تمامين گشت باوريه که حتى يقول هندر كم به الدور نبله وزهراء وكان بشعبه واندرا ايرو گشتن باوريه انه او گوتنن يعني خاباندن يبون نا گوتن جيده بون وتشتي هي فاوجي ايرو الخد نرن انه جي واني راست جرك لسر ملكي خوبن المال خوبن لسر اخا خوبن بشتي وي هر تشتدن ممكن ورا مناقشه كرن هر تشتدن ممكن چاره سره ببه ايرو تشتن دروش عفرينه ده هي دربي ارادتها خلق ما عفرينه يعني هر تشت اللي بويه نخيار قال ما بويه زور لسرجه واحد ثاني في مثلا وقتين ده خصنا وان جمال وان وعرض وان وبريكرن سر دشنا تطلق وشهبه ومنطقنا او خلق كسي بدل خارج شوي ودارتنا مطلقا جبر فيفا ايرو قرار فقري قرار خلقيه قرار ملات بدبي مرافت يعني حركه سما زانبه ليه شرك فالن سيفيل تشكاس خير خازيه عفرين دكه ام في مساله يعني تشجيع دكن ام في مساله خازم در هر سري جبرجو وقت مر سر اخ مخبه هاو اخ امره جمر نمهم اوقس كي عسكر ديروك عفرين ده عسكر پر هاتن وپرچو لوقتين بافو كلمه سر اخ خمان وينج عفرين ماجمره وقت هم اخ خو بقتن وينج عفرين دبنا نايمه باشا دبي عم في مساله تمامنا قش خلق عفرين قش بزانبن يعني بله برز زهير امارك فرمي احصائيك فرمي بدسته وهيكو ام بيجن جبريا مهك جيان جي جدما كو بيلا در بيلا وغيره دست بكريه اف بيلا زيده امارك بدسته وهيكا چند مالبات وغيريانه كاكا يعني اشترجوا حموت مشارع بيجن بدهان عائله ودگرن بله حروج وغير هي ام ناخذ بيجن ولا فلان قندي افقز فقري وافقز واز هيفي ما يعني حتى كاسن شلقفان دنجي يعني في مثلا خبر ندن يعني زياده راستي چه اصلا گانتن برز زهير او كاسن مالباتن كوفا دگرن اصلا كوان يك مين مثلا وقتين در بس منو پره گوددن قاچاقجيا چه سر جي دبن كنترول يا باكيده گچه سر جي كنترول دبن جيش تركيا وهيزن فصائل عسكري جو هفل بند وون اف اتفقرنا اددو دي عفرين ده روشه جفاكي يعني روشه هنكي امنيات جبري تشيتر نوعا ما يعني بس امنابين باشي يعني بلا خلق يعني قلتني ما نقاورج يعني ليش جبري تشيتر اف تشتاد هله يعني هنكي يعني بدلي فرا خلق بخازه فقره صار اخا خو صار ملكي خو لا تشتت مهم ده اسقانا بيجم ده علي جفاكي ده زحمتيها يعني معيشته يعني ايرو مثلا
يعني دورته بري تركيا وبري سوريا ده ملت ملور وندا بو يعني ببري تركي دكره وقزنجه ويجي ببري سوريا نه بله برز زهير كسن فدگرن مالباتن فدگرن دکارن مال و ملکن خوا دارن خوا زيتونن خوا اوتومبیلن خوا جاره کدن وگرین جچک دارن و مالباتن عربی کلوی داره هاتنه بجی کرن طبي برك فدگارن سرمرگه پراجي برك انا او وكالات جمهوريه خورا تشكرنا يقول لندر مانا وكالات جرا تشكرنا او مريوي براوي بسمامي دروي برينها نسر قوري ذكر لسر ملك وتشتي فيرانكي هناك ملك انا بالدست فصائل ده اوجي يعني دبن حجتها انه اف انضمن عسكري بون پیاده دا یان د تشتی فرنگی دانه باشه برز زهير بریا سيرو جان سی مالبات جالی ترکیه لگند براده هاتن دست سرکرن هاتن احتجاج کرن دبستانه كده روشوان چیه گلو او هاتن سربس بردان یان هی معلومات جماعه الكيماري بو يعني المكتبه كيماري بو الوربون الدوا يعني جهاتن بردان إيرو ناتي أجاهي سدي سد دست مادتنا إنه هناك معنا قرتي الجمت كسي. بله. باش برز يعني خبر ندان إنه فلا إنه والله بسمرة أو سمرة نها قرتي هي. يعني باش. يعني. بيادي شو مناهل أفضل بدرين للشهباية. باش برز زهير. بيادي شو مناهل أفضل بدرين للشهباية. وقرن سر زيدين خوا وقرن وارن خوا ديسا خدي المال وملكن خوا در كفن. بيادي چه سياسات كده ماشينه؟ از بيجم يعني او بيادي خدي بروجيكي نانتويج كردارا. يعني افاد بي كرد ما تمام الناس بكن. او دوي بروجي خدا استثمار دكي. استثمار وي بجبوي مثلا ايديولوجيا نا مثلا نتويه. جبر فيفا إيرو دخازة في خلقة الور بمينه وبي استثمار خود ماشينه. مجمرة أخو ما وملك ما وزيتونة مجمرة بهانا. البرتري أي إيديولوجيا دن وإيروجي أف إيديولوجيا وقتين خدمات ولات منك يعني كرد ما لين رين نمجمرة جركه. طبي برشاكي شريحات برمزنج خلقة ما ببروباغندا PKK هات خاباندن يعني لوقتني ده مسألة عفريني ده تمامين أشكربو إنه بروباغندا خاباندنه نا بروباغندا جبوي نتوياتية كردية. باشا. جبر في فايرو خلق للشعب يعني بس فرسنتي كفيد خازه فقر سر أخو مال أخو تف خلق خود قندي خود بيجي. باش. داوين برسيار برز زهير. ج سال 2018 و ج دما کوپه د عفرینی در کتیه و ترکیه کتیه ترکیه و گروپ چقدار دست خدای نصر عفرینی و پی د اف در بدرن عفرینی لکامپ شهبایه د نوا کامپان د بجی کرنه جوی دمه و حتی رجا ایرو سوزا رزگار کرنه عفرینی دده و هوا 3 سال در باز دبن نزدیک 4 سالان دبه روشین وکه بریه تو وکو چالوانه کی سیویل بخوا خلق عفرینی تو چه شیراتان در بدرن لكامبين شهباي دكي كامب دربدرن لنافا وان كامبان دفي تشبكن جبو فقري جبو فقرن دبي اونا بالتمامير يعني نرنا يعني رولا خو بدو خياكرن وايريش بكن سر وان كس جي حواجزه ايرونها بدزي دردكفن بقاچاقي پراددن گروپین چکدار جمعیتی پیاده پراددن جمعیتی دن که حتی در بازن دگینن ور لی وقتنی خلق عفرینه يعني واجب نبس سروانتنه واجب لسر هر کسی يعني عفرینه وحتى كرداقشي يعني دبي ام ضغطه كي تشبكن جبوي فقره خلق ما جوي كان بين شعبه ودور نبله وزهراء ايرو ومنطقه د باريزن ايرو بلا ورن عفرینه ام عفرینه خو باريزن ايرو دبي ام دنگ خو بگینن ولاتن خدي قريار خدي بريار خدي كان ضغطي تشبكن انه في خلق ما فقر صار اخو عيني وقت ده يعني خلق ما الورد ماله خلق ده يعني ايرو كرد عفرينه ترفعت ماله خلق ترفعت انا ما داجرة سي صار ام ضغطكن انه خيا وانا صار في مساله وقت تبادل تشبكن يعني بلا خلق عرفت رفعته فقر قندي خو بلا ايماجي فقر عفرينه يرو بر خلق ترفعته عفرينه دانا
ملك وان زيتونه وانجي ندست واندنا وقو اي ماجي دس ما تني قرتن اجان دفردا هنا كان يعني من بروبلمكي ما زند ماشينن بايد باكاكي افنا دستكن نزدتر بله ونا قرار ان بريارا رزقار كرنه وتسليم كرنه بسروان فرد به تبي ان بري في دمك الدجاره يك امين جار الهام احمد الواشنطن قد قو مشاش منو كر مكاني بو خلق نهيش تبا دركفه تفي قو جيش التركي درباس بو عفرين او عفرين قريبا كنترول اخو ايد الدوا بري في دمك مظلوم عبدي دي تصريح كده قو بريارا حرب سر ما فرد بو افقش ادانه جنهجكي مغامر شاش هشت كارثه عفرين شبابه وافقس يعني جواك عفرين يعني بكنا درجه كارثته ليه ام سوز ام دبين يعني جوات عفرين خورته جوات عفرين كان الخوف كاره گلک سپاس جبو برز زهير علي چالاکوان سویل ده کومبونا جواکا سویل یا عفرین ده گلک سپاس جبو بشداربون و زانیارین ته